Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ke School Managing Committee jong ke AW Thomas Secondary School Langpur Keling kemudian Hari Boy District haka pratrik ya yong arajar pausan klapen kuburam ki kan rengut ki kena pulih jong ke school ke bela pas ke examen SSLC arajar pausan haka jimi benar result dangshan daga Meghalaya Board of School Education ka jimbun kuburam da ke school kolong hadien babaro kan rengut ki kena ke bela kun ya ke examen SSLC kala pas lot haka ni ka kenti ka jing pas bahat jongi kena anagani school klapen long ke School Managing Committee ban pin ku buram meki namar bagi dongi kena ke poya ke first but second division bagi dondo ki kena ke belajar yorong hakathop jonga top 20 but om tangkata ke bakhambin so sarong kolong babon ki kena ke layo distinction haki subject pair ke school hakari ke sngi klapen ku buram ru ya ka Felicia Bandara ke belayo first division but yo distinction santli ki subject Haga dengan skila sa kilang do President Joga School Managing Committee Utamen Basan as Silhead ka Headmistress ka Kong Unita Sat kinoy kaya bagi kena pulih jong ka school. All of you have done very well. Now next thing make your house. बहुत proud very दिया है. Okay, extraordinary. This is like something very special. I'm very proud. Tengi nak kalian kabalang baka maukar distrik jeng sisikan teh kana ino ahi kum kabalang. Daga ba jingasen maukar distrik jeng sisikan teh kana ba dan komison sekawe pa. Tengi kum kabalang lamar kabalang kepadang ri. Ba haka jing ya kren demi ni ongen parla. Ndai daga jing banbor jong bat ni kum kabalang ngin ban seban dia. Ba da bangi pidang ya kana jing suntino ya kana school. Tegalong tang sistem asnem ngira ban pilihan ke kom ke bagian rewan no to jing galok don. Tapi tu por galong kecing ini ke babun ni mat ya kana sekolah ha kecing pedak ya ke nong ban ai di sisi ke hikai. Teng-teng ke hikai tiba pergi babha ki badon kita ke skolem ki system. Dadang ni don ke system. Lang bat ka balang bat kamtam bat ke managing ka school. Tengah aku mu presiden nadu tu por latu ni na aduh balas sikit ke balang latu aku presiden jong kana ka secondary tengah yo iba adim jong tu kalau don te kataro ka school kayat baik apden jong ke don arts dan kultur ka school kayat di arti ka jing duna jong ikum kinong project na kalian jong ka MC na ka balang iba ko we kalau jing duna ngek ba baro di school kila bantip ba kana ka school ni kalong ke badang rip bat kino penyan kum kemenjing omdon kita ke banang ke bestat buntang ki omdon ting nang ke bestat andre balai minut bangkit bakal ngekam berkomison ke omle dah bang ai ya kene ter akin sistem berada ni layo panelek ya ke kelas ke sipio ting kena jong ti pas mai tambah kimpat yo ban sim ya ke taradon dulu tadi dan nak kalian jong ikum ke balang nimlak ke pawe ke tegak semu ya omle bat ni berkat bat ni wan mentah ya kaban ai kecing ketika mon kajang ban ai ku beli kamtam ya ki kena ki bateri sitam bat kamtam ya ki nak hikai ni hang ni aga balang kum ka managing ngaku presiden ngamla ban biak lemar ngamdon kecing nang start ban biak ya skur golong ke ban biak ya karek berjan ngila ban biak ya skur golong ke tekina hikai ba beli ki badan kata kajing nang jing start la kajing siu ko barit iki ndek ai jimut ini kum ka managing Nakum nangin biak ke school kum nangin penhek ke school. Tengah skem dah kacing don angkat ke jongki. Kamtam di star SK balong head star jong kan ka secondary school. Bat ya star den raj benar kat lembat ni hendak kuat. Ngamla kan pa ko kacing semu yati. Namar maki ki batrong. Bat maki ki ba ai jimut. Maki ki ba yale nak bertabat biak ke school. Ni ilong tang ki ngarap ki lagi. Tengah skem ba kata kacing nang jing start jong ni ni skemba ble don kata kacing berkat bat nikum ka balang bat biak ya dengan komison kumbang au meneng aman asin ba kalong ka balang ka bagi sen kalong ni sen ya komison don kacing mut pengin penduk ya dengan komison tegang skemba di prabange ki badon po jong state ke bagi yo iya kan ka kumor ka bini ni pau mentah bakin bu kacing doai nak betajong kan ka school ka jong ni kalau ke school kepada nampak jauh ke bordan. Maksibun kijing ke pengimat.
Masih bon ki kena ki bawa nang ki bampat tip bak ki bampat ipu yang pra bolong ki. Bakin bu ki dua lang betajong ke balang hang ne hakili. Bakam tambe ke school jong ke balang. Kepada nang ke area umlang ku. Ba ulai unang pinyak ya ka. Bakam dia kamsa. Naga ke aslam kam tambe bagi kena ro kinmi ki banang yo. Kata kajing pule ke bakam yo ya kata kerdan. Ke ba ya kata mak ki bakam he kame lalu aslam. Gimana pakar untuk sekolah berjongi, hati misal kan kalau kasih kepada sekolah bagi le exam SSS di sekolah berjongi. But kalau kepada hati kentek kepada crowd nampak sekolah berjongi nampak yang sampai perkat bagi dan student kepala akan yo distinction pada berbagai subject. But keburang tolong ya baru ki namikai lang yang kelas kan. But baru kita ginoin kay kibalikan ko kelas kibaret ro ban nas mo ay mo ya ki kan kami seri nama ka jing try ko sitong ko jong may lala ar ban yo ro iki max ke pabyang nam ta ban bagi way ro ki badan ha ko sinong kinyo ya kata ka jing baka school ko jongi kadi ko way nag school ka ba ngim ong bakal di ka pau ndai ka di ka pau byang nam ta ki way bagi khna kinyo ban kuliah kan school ko jongi nila lesi bengin la ban le pha namar bakit namar ni di school lesi ka di school ka ba bam da biang namar ka di school no pendong ndre haba ki khna ki tre shitom nio I pat ba walang ka di school ka ba no pendong ndre ki don pat ki ba ki khna ki pakan sai ka ta shno ba kani ka long lesi ke dai ka jing le sting jong ki khna ru ba jong ki no kai ru lesi na ka sai ku jong mi ru ka don lesi ka ba mila le sting hindia but ndre haba mi I ba ki khna ki khampiang but hidon kata jing ka encouragement na po jongi but kumno ladangi try kini but kani kalau kasing ka banin kong bang isdang ban stress ha kina but ngi I baka don ka jing keo ka yang kina ngi kan man hak snem ki pandang wan binginang yo pa kina ki pan yo ya ka bingin yo ada kumno ha ngin try the best bingin yo top 20 kata ka jong ka long ka vision ko jong ni ngai na top 20 ngin sedang ban keo yang top 10 but nang ta ter ya ka jindal kan ka jong banya ba kunjuru ya ki kini pa jonga dalam kela shitom bandar kan ka banya madu azam madu kan ka khidmat nangka ru jonga ki bala kela shitom banika yana ki bala don kan ka banya hadi jingat ki bana shem ba ka jinkule ga jonga hadap da ka jinkiman ba yo ba bara ki ka lok jonga ki la yo ban kulai yo ya gini but kadai ka jingera ko jong bre ban na yo hadu ka ni te nadak ka jing kan but ka jing snu ka jong bre ban la yo hadu ka message ka na ko ba na ka ya today ban lele shitom but ka don ka jing tra ban yo ya kini daro kadai ka jing mo jong ki today ban no but penli jing mo ha jing ko le ki jong Just wanted to highlight about little bit about the school. We started our upgrading the classes right from 2014 onwards, and 2015 was the first batch. So this will be the 7 or 8 batch now. So gradually the school is coming up, and up to this mark it has already come. So as you know that now this year we were expecting much, but then to some extent the result was really good. Next year it's depend on the speech of the student. We are trying hard, and we have initiated our class right from January, special class for them. But unfortunately, MBOS has sent very late the syllabus and all. Whatever we have covered the syllabus, that becomes out of syllabus. Anyway, but we are trying very hard. So if the students are attentive and trying to motivate them, so that they will get better result than this. All of them are sincerely coming to the class, attending their classes. So looking at the present scenario, I can think that even next year also we can expect better result.
Masnya banay mo ni bala da kan lem bagi kan tamu di kun jeli nade basta ngene exam hade jalla da ban tha ble la ka khu bagi ban kan lem di lai kan ke bakai ke bakia bat adi dala ban tha ke exam to kunta masnya banay ko ble ke ji ke nai kai ba trestom na gota ke jeli na yuk na gota nyale ke ke exam hai ni na ngane hero Idan ni kata kejutang, namun tak ikut ini baiknya kita kardam kebabian, mana ada max kebabian, namun tak zaman ini SSC. But tunjuk lo, ngasnya banai kublero, lagi borak ke kena kebayale, lembah zaman ini exam. Lagi apa ban orang namun tak itu di bansale lo, apa pernah jumut lagi hawat. Dan kam menteri stam kena menginyo atau so babang bathiam kelam menteri stam minum la beniya kata so minum la ban khejo atau so babang bathiam ama kata jingmena bag menteri stam midan kam aga jingim jeni kena mengilla ban job ane ban job batpois kata batham Lori mara 5 letter marks Math, Science, SST and English and Health Education. The total percentage score is 79.66. Okay. Janisa Bandara, all the subjects we got letter marks and distinction and health education 97%. His total marks is 86.66. It's alright. Health education 86 he got letter mark. His total percent is 66. Then Mona Lisa in English he got letter marks and her total marks is 68%. Basudev Raba he got 2 letter marks, science and health education. His total percent is 71.16. Rohit Amara Math, Science and Health Education he got letter mark in three subjects. His total percent is 78.83. And Jerica, no doubt, he got simple pass. Say once again, thank you, Felicia. Thank you, Felicia.